Kajing subajor halor kajing yap jong usamla ubala kerteng kum ubipul inghi ubadei nakasnong kulia ribhoi district hadien baki bahayeng kilalap dia neki dakmong hakamet jong u kelapelong bakin ujor sendan daka ejahar hapo Maulai police station. Layat hu ba ubipul ubatrei haka school ba North Eastern Hill University nehu ulakalan hapo kapalau jong ka school ba haka Henry Trek kelalingkan. Hakabala penkit no ya mardor syapo super care hospital shlok hakaba ulaklat no hakapratrik kelalingkan. Hakaba ningkong langit baka jingyap jong u kadehi na kidaw tenrai bamla bantem Henry kibahiyeng kila sedang ban suba hadin bakila sakhi kidak mong hakamet ka jong u katba kidang penkre ya ka jinglet nyam bakadu hapo kasnong ka jongki. Uway na kibahiyeng jong uni ulanon uba Tisha inghi bat urang ba shnong uba komen ingti kila pentem lingba kilat pathai khobor baka jingdan kini kidak mong kelawan ra ka jingsung kya bat pensuba jor halor ka daw ka jingyap jong u komta day halor kani ka nongrim bakila letban ujor da ka ejahar hapo Maulai police station bat ya ka met yap la penkit no sha nongpo civil hospital haka shipotrik lalingkan banle ya ka postmortem kenang ban penthi kena ya ka daw jong ka jingyap ki pulit kila shimti ya ka kes bat ka jing to oket kala ya shakman bat menta kidang am ya ka kaipon jong ka postmortem Ikong bahayi hasem jong people inghi kon jong ba coming komping inghi angkat ne bahayi hasem marbat nong badan langhang ne khamat jong pri ba lan ne ki ba pet ya kan ek baca hakai pasem jingi kabiade bat di bukil inghi oba bukil ini para jeng bat betul badan langhang ne ka ek baca kalong bahakan ruterik akan ruterik ya people layok ke jintip ba uur niyo khabor nak parok ye trilang yu hapo ka compound nehu utrei kum u special guest hapo guest house ya hata ka por ba uur kiong ba kila lira sinigrim na nigrim prinsip lira sa nasaret kisurung bat kipara sa sepeker kapor bara sa sepeker niyo kata khabor por chip je pat hadin ko ba arpo menit pat niyo biang gajing pun ke ba kiong ba ulak pengjur tegila pedrong hapo ka ICU tinggi rong namar ba benyo ya gajing tersan ngap khambahaya tegim sa ju niyo torak sapo ICU Henry ndala poi ngi kumbahi ngasem por sa beje namar kan ti bejengai te ulah don ICU ngimla sebenye kran ubri don ha gajing bom ti brief su banyak kran ne gon itu ya kibahi ngasem te katerik kapor kayai kumtu ha kan yu tarik nadu ditrik nyu tarik sekala lek kumtu te umlong ngipek umla sebenye kran te haka pratrik bat itu haka por san beje ni yo ka jingtip na doktor ba une ubri ubri people inhi ula klano te ni kelipat ngiru ag jing lului namar ngimi iya ki baja ni itang taga ega dak bedon cha lendet ni sadin te ula klat wong ngiran asa yeng ula klat namar ke ni thu jung ki ngi hap nge ya ke ega ba ki parok jungu gile bhayu te ngira na sayeng dan la poi haying ni kum bahing asem kade gerkom yaw bala klat ban nyat ban khuj ya met ku pha ju sa ban rung sayeng te la nyat ban khuj ndai kum bang iya hak dak mong ko bedon hak sedem kini ki met ku pha ju kala la pen suksi yangi bat ka pen artin yangi ke ya ka ega ba kat kum bayatu ba uur hende ka jing ur bat kata ka jing jai u kam habsu tingi kum bahing asem ngiwan ban yakren bat ki fudet anang po te kudet po ti ajimo jingi benle da FR te ya kebangi de benle FR ki pha nomor kane gajah samolai sekte jeka tingi le samolai te namolai haji yakren jingi ke sim ya FR jingi te ka jingi yakren jingi ban ni kudet anang po te ki ailat ban omba le pusmeten ya gamet jingu ban ya isisha te gila ngilara eu minin sane sa po civil nopo te mentang yang up ya kerpot dan le yang pusmeten te kane ke baja kalau ke ba peno ngo yangi kalau ba ya ki weiru ki biasa i betrilang kamtam ke ceja ya hapo ka dehu hapo kumpau dari de bat kino ru te ndai ngipat ngim kono yano ni ai ke jismu ya ki perlu ki bayarap ban lira itu ka met jingu hapo ki hospital ndai ke ba panuan padlengi kolong ba ya matai ngi su abet ya report ke ba ngiyo na doktor bat ke ba ki polis ki le
ya ke kamu bakidai blek tangga taga dega ji kuat jingi hendai barok ngi penpau ka jing sengu ka jing lebah ya kitu gi barak ya uruk tengin don kana no jing keno ya kiro kata ga dei na liang jingi bayang sem jong bipul inghi tengi ai ga ji semu ya kan ka bentai ya kulit bula simti bula simkhia kan ngi kermen ba na liang gi kulit ru kin ai ga report ke babiang tat kum ka e ba mki kiyo kermen ba kin ai gi trilang kinirap ingi na mar ngem dei kita gi ba ndon ka jinang ji stap i bedon musba ka pheu babiang yele ban wa jang hisha ya kan ga dei ga ji kuat ka jingi rap jingi te kermen ba na liang ke kulit nanti liang ki bahan ji bedon hang nerok kini trilang haga ne ke step idon di kongorona MDC jingiru ai semu ya ai ke semu ya ki bagi dem talang ni ne rebak senong gulai trilang nduk menin ban yo ya kene ke bentah ban de ya pos meten de ke ke ba hakmat ke de ke ba ni ap ya report na pos meten ban naik kulit de halor kata ke bentah dengan tu sakmat ke ke penlong ke penca dan liang jingi ba ya ke step ke tangta Rombak senong kuliah. Rombak senong jota kena bala ja bala brief dari bahin hasem di neu bipuling hi budeu try senong jumi bat ngakum urang bak senong hagane kapor adon kejing sengsi ba kraw na kabenta jung ni kena ke ka bala ja na kabenta ka jung namar ba ulong kena ubabha kumba yo bentek ben kemi yu long kena uba lui uba peria uba bom yudon kata ka mensim sarong aga jingin bujungu de kata nagaliang junga kumurang bak senong ru adon ka jing susi bat adon ka jing seng phla ha de bat ne ka jing ya ka susi na entra jungu te kumbala brief na bahing hasem bujungu ne bupil bu dipuling hi bala klan te hang ne ngidon hang ne hapok sibil hospital nompo na benta ban pendek ya kan ka postmortem ke jungu kata kalong banamar ban nakaliang bahing ru bila request inga kumrang bak senong baban yo bentit ijing syah lor ke jingkat ke jungu hapok ka kampus ni hu kumbala batai maki bakane ka insiden kaja man hakan Andrew Terik jung ne benai Januari apo ke kampus nihu nanti hasilong beri ka skuba di bane ka jala ka jungi silam ni ka jungi kita tu gaji thu dengki ba kane ka jingja kalaja hatipo in between new lane prabje jemit tekat ba kane ka jing pentip kawan haduk si bujem setiap yang ne hunan trayu ne balak plat ba nitu te marsen yo kol na ki perlu yo gibala poi hospital yo yang ne bipun inhi balak plat entah ba kine gelak kre benlek sata ke nemar galenti ke bajengai te ki poi haduk saw buje setiap te kan ba poi makipan la dep pendrung sport ICU hapo super care hospital jadi klem yo su bentuk yu kata gapor the Simon step rak ndai buje gila wan doktor tigi ong ba atung beji tu jungki ba gila pan benpui yu don ka benta ka bamong benta juga klik tigi ne gila sha be namar ba ki kwa ya jing ba bentrik na benta ban yo treatment ka benta para jungu gila sha yu dan le benta tigi doktor gila benpui itu tigi jing lut jing set gila batai kan lut benta em le na le big mo ta gila sa iki benle te hadin sisni pan kum beji thu ine ba san beje jenit gila declare no ba neu la kha te namar bala kha untuk gila sop gila spine na ko super care hospital tingla hun ba namar bala kha tingla ra sigin tem kum bala kren dai kui bahing jungki ba agar kom kejungi suah bangin pentia ane bentep hasinduk ni pensum pensle ni pensop penspang de hagata kapor bang hilap ba kita bidak mong kiper ibun kine ki benta jung kapo ki benta jung ki sadem ibun kine gidur ngilak ban share ipiru te hangta kapan arkitin yangi de halor kata ganung rimba menin angkat batnya kumurang bak sedong bak bayi ngesen lawan ako police station Maulai Banwan Bu FIR
yang la request ka jing sha ka dead body ka jung ing dei ban le sate dei da ka jing ya rap ka jung usi jung ne usi jung maulai police station la ya pun hang ne te la yo ban le postmortem hang ne han ko na ka banta jung ru na ka liang jung aku murang maksud ngap pa ka jing su ba kra yati ka jing sha ka body ka jung ing dei ban ra sa silong dei perkhat yang ikum kita ke beriu ke bom don kata ke jinglang ke jingkir la consider yang ni ban pendek ka ne ka banta ban le postmortem ke jingkwa ban ya syakmat na galiang ke bahing mat yana ke murang bak senang ru kwa ke bepit ne beriu kumno laklat kwa ban at kata ka postmortem report kan dong kumno nimnam la ban keno directly ba yautan ya kita dan kumbala keren gini bang penpau ke jing sung yuru kita di perlu budaya salang bala penpau yang usadu sa hospital na blay ki te kabang ap menta kalong bang ap ka postmortem report hadin bang layo ka postmortem report te kata kakam kala nang batay ni batumna ni syukmat bat gajing kerpat bat gajing penseo hagane ka por kalong ba mar bagadai ka school ba ni humo abang kyo ikheng sngan hangta ba nagabanta ban ai kijing nang jingtip na banta ki khon bikti ki jongi no andre ka jano kumtu te kapenar tatin ini kapenting pensmik ini kapen kelumar jumut ini balik kata ka school ba ka badon hangta kam judon mo kita ki protection mo nagabanta ban pek ban kimi dunia iki kita gede ka bang tin na galiam ni nga kumurang ba sunong ko then don sibon ki kentin na kaneng por then sengu ya piru kum ka media kaneng por mangi dalam baju ki tin ai kita ki kubor ni petip lam nagabanta ki ba syong ki ba sa na ko jelabat ni kaya jadi tang kini kentin ni sibon